Sada ću vam predstaviti platformu Završni ispit koja služi za pripremanje učenika za završni ispit koji se daje učenicima na kraju osnovnoškolskog obrazovanja. Završni ispit je u mnogome značajan za buduće školovanje naših učenika kao i za odabir buduće profesije. Na samoj platformi Završni ispit nalaze se zadaci iz srpskog jezika i matematike. Ova platforma je razvijana na besplatnim tehnologijama i njena primjena je moguća na svim vrstama modernih uređaja. Cilj platforme je bio da i za učenike koji rade po redovnom planu i programu, kao i za učenike koji su u procesu inkluzije, na jednom mestu napravimo zadatke koje će oni rešavati. Takođe, platforma omogućava i nastavnicima da samostalno kreiraju sadržaje koji su potrebni učenicima za pripremu završnog ispita. Kada kažem učenici u procesu inkluzije, u ovom slučaju mislim na učenike koji imaju određenih problema u savladavanju gradiva, takođe mislim na učenike koji imaju određenih telesnih, motoričkih, intelektualnih i višestrukih oštećenja i koji rade naravno uče u redovnim školama, kao i koji su na bolničkom lečenju, koji su takođe na kućnom lečenju i učenike koji rade, koji su u procesu učenja na daljinu. Platforma je već predstavljena na nekim seminarima i osluškivali smo potrebe kako nastavnika, tako i komentare samih učenika koji su već probali rad na ovoj platformi, pa smo u skladu s tim i prilagođavali platformu njihovim potrebama i sugestijama. Sada ću vam predstaviti platformu iz ugla učenika. Kada učenik uđe na platformu, on ima mogućnost da radi zadatke iz srpskog jezika ili zadatke iz matematike. I jednostavnim klikom na ovo polje matematika ili srpski jezik on dolazi do 4 moguća testa koja može raditi na ovoj platformi. Prvi test, to je test koji je napravio sam nastavnik za svoje učenike, a svi imamo u svesti to da kada posebno radimo sa učenicima u procesu inkluzije, onda ne možemo prosto sve zadatke uzeti sa jednog mesta, već nastavnik mora prema određenim potrebama učenika da pravi i kreira određene zadatke. Prilagođeni test, to je test koji podrazumeva zadatke sa prilagođenog nivoa, a ovaj prilagođeni nivo je jedan novi nivo u odnosu na samu zbirku za završni ispit u osnovnoškolskom obrazovanju i tu učenici mogu dakle da rade 20 zadataka koje su malo jednostavnije od onih koji su sa osnovnog nivoa. Standardni test podrazumeva zadatke koji liče na, i ceo test u stvari liči na test za sam završni ispit, a kada učenik odabere sopstveni izbor, on ima mogućnost da sam bira da li će raditi zadatke sa osnovnog, srednjeg i naprednog nivoa i da li će raditi zadatke iz ovih 5 oblasti iz matematike i 4 oblasti iz srpskog jezika. Ovo je primer jednog zadatka iz matematike sa osnovnog nivoa gde učenik ima mogućnost da bira tačan odgovor. Kada učenik odabere određeni odgovor, može proveriti odgovor. U nekim slučajevima postoji i sami postupci zadatka, imamo brzu povratnu informaciju i učenik kada ponovo bude uvežbavao ovakav zadatak, on će mahom zapamtiti ovaj odgovor ili će u slučaju da, znači nema ovde učenja napamet zato što se u drugom slučaju menja redosled odgovora. Upotreba platforme iz ugla nastavnika podrazumeva, samo ne vidi se ovde najbolje, prvo pristup samoj platformi, nastavnik mora da se registruje i kada se nastavnik registruje on ima više mogućnosti, dakle ima uvid u sve zadatke koje smo mi postavili iz srpskog jezika i matematike, može samostalno da kreira određene zadatke, to je posebno značajno za učenike u procesu inkluzije, ako nijedan zadatak koji smo mi postavili prosto ne odgovara određenom učeniku koji radi po IOP-u, nastavnik ima i sam mogućnost da kreira određene zadatke koji su značajni za datog učenika za uvežbavanje određenih oblasti i nivoa znanja. Dalje, nastavnik može naravno da kreira i samostalno test i ima pregled svih testova učenika. Dakle, ima i povratnu informaciju od učenika kada oni završe sam test, oni šalju nastavniku svoje odgovore zajedno sa komentarom koji se pokazao kao značajan za prosto dalji rad sa učenikom, uvežbavanje oblasti koje učeniku možda nisu bile jasne i tako i drugih stvari. A kada nastavnik kreira sam test,
sam zadatak, on može da izabere, znači da radi zadatke koji podrazumevaju izabiranje tačnog odgovora, koje smatram možda najznačajnijim za učenike u procesu inkluzije, jer se tu uz neki minimalan fizički napor dolazi do određenog tačnog odgovora. Onda izbaci elemente koji ne pripadaju određenom nizu ili uhvati uljeza, kako je popularno se to naziva. Učenici vole ovakve zadatke. Povezati odgovarajući pojmove sa leve i desne strane i ova mogućnost je znatno olakšana za učenike u procesu inkluzije. I takođe učenici imaju mogućnost da popunjavaju tačan odgovor. A kreiranje samog testa podrazumeva, znači nastavnik može da uzima zadatke koji su već stavljeni na platformu, ukoliko su nastavnicima odgovaraju takvi zadaci, onda može da kreira zadatke iz baze iz svoje sopstvene baze, a može naravno i da kombinuje zadatke sa platforme sa zadacima koje je sam napravio i naravno ovi zadaci koje je nastavnik sam napravio neće biti vidljivi na samoj platformi i neće se dodavati u ovu bazu zadataka koju smo mi postavili, već će te zadatke moći da vidi samo nastavnik i učenik kome se daju određeni zadaci. Ovom platformom dobili smo novi prilagođeni 4. nivo koji nije postojao u zbirci za završni ispit. Takođe, prilagodili smo maksimalno učenicima u procesu inkluzije da oni ostvare svoju samostalnost u radu i ovom brzom povratnom informacijom, odgovorima i postupnim rešenjima omogućili smo učenicima da brzo i jednostavno uče i pripremaju se za završni ispit. I za kraj sam pripremila jedan test na kome nisu samo zadaci iz srpskog jezika i iz matematike, zato što znamo da završni ispit podrazumeva i kombinovani test gde imamo zadatke iz fizike, hemije, istorije i biologije. I naravno svi nastavnici kojima ova platforma odgovara mogu da je koriste, znači nije samo za nastavnike srpskog jezika i matematike. Sad ovo se baš najbolje i ne vidi, mada smo se i trudili da kada je platforma pravljena da bude ovako suptilnijih boja, da bi se učenici usredsredili na samo rešavanje zadataka više nego na ove sličice koje se nalaze okolo. I ovo je jedno pitanje sa osnovnog nivoa iz biologije, gde učenik kada dobije ovakvo pitanje, on čak i kad nije spreman u datom trenutku da uči i da radi, on sa ovakvim jednim zadatkom želi barem da pokuša, pa ako recimo kažemo da je tačan odgovor ćelija i kada kliknemo dođemo do tačnog rešenja i tu se učeniku pored samog odgovora nalazi se i jedna sličica znači zvezdica koja se osmehuje i koja mu pokazuje da je odgovor tačno uradio. A još jedna mogućnost za učenike, kada dobiju određeni odgovor, oni mogu, ako se predomisli, ako žele da urade da stave drugi odgovor, znači postoji mogućnost da ponovo dođu do odgovora i onda da provere da li je odgovor tačan. Evo pitanja iz fizike. Mogu svi predmeti da se uklope u ovu platformu. Imamo jedno pitanje iz geografije koje je takođe značajno za pripremu završnog ispita. I imamo pitanje ovde iz hemije gde, sad je ovo drugi tip zadatka, gde treba da se povežu pojmovi sa leve i desne strane i ono što je kod ovakvog tipa zadataka znatno je olakšano to što više nema prevlačenja, tako da i učenici koji su dosta ograničeni motorički mogu da ne moraju da prevlače, što ocenili smo da bi to bilo njima otežano, pa se povezuje klikom i putem boje dolazi se do tačnog odgovora i naravno uvek može da se proveri tačan odgovor. A ovo pokazat ću za kraj još 3 pitanja iz srpskog jezika. Ovo je prilagođeni nivo i nama je svima jasno zašto je ovo prilagođeni nivo, gde učenicima ovde uvežbavamo jedninu, množinu, povezujemo sliku sa pojmom, tako da učenici vole da rade ovakve zadatke. Čak i oni učenici koji prosto ne rade po prilagođenom planu i programu, nekad vole da uđu na ovaj nivo i da neke zadatke odrade. Kako izgleda odgovor? Znači isto kao i kod svih drugih nivoa, uvek imamo da li je odgovor tačan ili nije tačan i jedno pitanje sa osnovnog nivoa iz književnosti, gde učenik treba da odabere stihove koji pripadaju narodnim lirskim pesmama i oni moraju, dakle, i samo jednim klikom na
kraj, ne mora da se baš centrira, može se doći do tačnog odgovora. I imamo još jedno pitanje sa najvišeg nivoa za učenike koji se pripremaju za završni ispit, gde opet učenik treba da odabere da li je odgovor tačan. Ja inače najviše volim ove zadatke gde treba da se odabere tačan odgovor. I ono što nisam rekla, to je da svi testovi mogu da se štampaju. Dakle, ne moraju uvek da se rade u ovom obliku, tako da nekad nastavnik kada prosto nema mogućnosti, može i sam da kada kreira test ili uradi određene zadatke, može za svoje učenike da ih odštampa i ne samo za pripremanje završnog ispita, već u toku celog školovanja učenika, posebno od 5. do 8. razreda, mogu se raditi ovakvi zadaci, posebno zato što su pogodni su, zato što su podeljeni po oblastima i nivoima i tačno uvek može da se odabere nivo koji bi trebalo uvežbavati. I za kraj, platforme ovog tipa i uopšte IKT je veoma značajan za učenike i za proces učenja, a posebno je značajan za učenike koji su u procesu inkluzije i kojima treba dodatna podrška u učenju. Ovo je, kao što je Irena rekla na početku, dakle deo projekta Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Društvo matematičara Srbije, a učesnici u projektu su Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet i GeoGebra centar. Hvala na pažnji.